Reka tubahe ikaze kuri update news, amakuru mashyashya, amakuru utasanga ahandi. Bikomeje rero gushyuha, bikomeje kwaka, intambara ikomeje gufata indi ntera hariya muri DRC, aho umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi. Wagiye wigarura Goma, wigarura Bukavu, ndetse ubu ngubu intego bafite nta guhagarara. Amakuru rero atugeraho twizeye nuko ubu ngubu hamaze kumenyekana yuko ingabo za FARDC zirimo kugambanira abarundi, ndetse FARDC ubu ngubu yamaze gucikamo ibice bibiri. Hari ingabo za Kabila ndetse hakaba n'ingabo za Kisekedi. Ubu ngubu amakuru atugeraho biravugwa yuko FARDC cyane cyane izo ngabo ziri ku ruhande rwa Kabila zagiye zanga kurwana, nko muri Goma zanze kurwana zirigendera, abarundi bakomeza kurwana ndetse na Wazalendo bakomeza kuhapfira. Ndetse bageze ni Bukavu, abarundi bavuga yuko ariko byagenze, ingabo za FARDC zanze kurwana. Bakaba barimo gukeka yuko rero FARDC ishaka gukomeza ikazana umutwe wa M23 ikagera ku mipaka ya Kongo n'i Burundi, ku buryo bidatinze ahubwo wakumva M23 ndetse ifatanyije na FARDC bateye i Burundi. Hari amajwi dufite y'umusirikare umwe w'i Burundi arimo gufata amajwi yohereza abandi basirikare ababwira akagambane karimo yuko bidatinze wabona M23 yifatanyije na FARDC bagatera Burundi, ku buryo abarundi batangiye gutinya, abarundi batangiye kwikura mu ntambara. Mwagiye mubibona kenshi, mukabona abasirikare ba FARDC banze kurwana, bavuye mu mujyi batarwanye. Biravugwa yuko rero harimo akagambane gakomeye cyane. Ndaje mbashyiremo amajwi yatugezeho y'uwo musirikare w'i Burundi avuga uburyo barimo kugambanirwa, ingabo za FARDC nazo zacitsemo ibice, barimo kurwana ubwabo. Kare mwabonye yuko ku mashusho yiri wacecikana hirya ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, mwabonye ko hari umupaka wari uyobowe na Wazalendo. FARDC wakibaza ngo irihe FARDC ko itarimo kurwana, FARDC ko abasirikare bayo barimo guhunga bakigendera, bagahunga urugamba, abarundi ndetse na Wazalendo bagakomeza kugwa ku rugamba, bagakomeza kwicwa umusubirizo, bagakomeza kwicwa nk'ibimonyo, bagakomeza kwicwa umusubirizo. Ingabo za FARDC ziri hehe? Bibaye aribyo rero koko nkuko uno murundi mu majwi ndubuze kubashyiriramo yabivugaga, bati M23 agakomeza no gushinja u Rwanda yuko rufatanyije nyine na M23 ndetse n'abo basirikare ba Kongo FARDC ba Kabila, bavuga yuko bafatanyije kugira ngo bazaze gutera u Burundi. Ubwo aho yavugaga ati u Rwanda ndetse n'aba basirikare ba Kongo FARDC banze kurwana bifatanyije na M23, barimo baragenda bahinzira aho M23 igeze bagahunga bakanga kurwana, kugira ngo M23 izisatire ya mipaka y'u Burundi, noneho ku buryo gutera u Burundi bizahita byoroha. Reka nze mbasigiramo ano majwi, ubundi nanjye ndagaruka mu kanya mbabwira byinshi, kandi tuzajya dukomeza ko haba. Mbibutsa yuko iyi ngiyi ni update news, ni amakuru abagezweho. Ni ubwa mbere mwumvise wenda tuza kuri mikoro, ariko twari tukigerageza kugira turebe ko mudukurikira, ariko ibyo twabonye murahari, kandi natwe tuzajya tubagezaho amakuru koko ari updates, amakuru utasanga ahandi, amakuru yizewe, amakuru twashakishije natwe twizeye ko amakuru ari amakuru ya nyayo. Reka mbahe rero ano majwi y'uyu musirikare w'i Burundi, mwumve byinshi ku kagambane bagiye bagirirwa n'ingabo za FARDC, abasirikare b'u Burundi bakicwa. Mwagiye mwumva ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare b'u Burundi bishwe, ndetse M23 n'uburyo irimo kugenda ifata uduce. Yes, nibyo nababwiraga yuko M23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye bya Kongo. Yafashe Goma mubibona, ifata Bukavu mubibona, iragenda isatira n'utundi duce idukozaho imitwe y'intoki. Hanyuma reka nzi kubasigiramo ano majwi cyangwa se buno butumwa bw'uyu musirikare w'umurundi, ubwo yabwiraga bagenzi be yuko bagomba kuba maso kuko bagambaniwe. Burya ingabo z'i Burundi zapfaga ndetse na Wazalendo
wazalendo FARDC yabaga yabagambaniye. Nkwibutse ko niba utarakora subscribe wabikora muri kano kanya, ndetse ugakanda na like na share na comment byanangwa mukazishyiramo kugira ngo tumenye icyo twahindura, tujye tubaha amakuru yizewe kandi ku gihe. Twumve uno Murundi. Mugabe mu maso bo uvuga aho FARDC babonye ko ijya kudeta irasejo. Burya mwabonye takitike yabaye ku ejo mu ijoro FARDC ubwo nyene ikirazibuki ntuzenya M23 urabona ko yinjiye hirya saa moya mu gitondo babarazibukiye mbo ejo saa moya z'ijoro naho ntuzenya FARDC ikiraza n'amamodokari n'iki murako muranyumva mugabo message irikiranshikira ko message ntuzenya FARDC yigabuyemo kubiri. Abasirikare turi kumwe rero mube maso mugabe. FARDC yigabuyemo kubiri, hariho FARDC ya Gisekedi na FARDC ya Joseph Kabila bafadikanije na Kagame. Motife rero ngo bafashe intumbero yuko bagomba gucira FARDC ya Kabila bacira inzira M23 babandanye baza kugira ngo baze guhungabanya umutekano mu Burundi. We magabo rero burya rero na mwanya abasirikare turi kumwe abasirikare baba FARDC baba colonel n'abandi murazinanye mu mwanya amazina yabo muzoba muyaronse tenyenye gatoya amakuru turiko turayarondeza mu mwanya amazina yabo abasirikare bari hakurya murabe FARDC irikira bakwege irikira bazanye. Ego FARDC yamaze kwicamo kabiri, hariho ya Gisekedi bajya bagenerale bamwe bakubita kudeta bamaze gusinyara bagenzi babo ba FARDC bari kumwe kujya mu mugambi wa Kagame ko bagire bikorane, kandi motive ngo niyo gusogeza mpaka ya M23 bayizane mu Burundi. Sawa, kandi urumva ko bamaze kwigaburamwo baca bakoresha gufashanya, baca bafashanya. Nuko iyo message rero muri group murabe muyikorere.